bakire mu izina ryande. Yesu abakorera iki? Amen. Mubyagire Yesu ayezekere. Ishanatu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo 16. Aho hari message turimo gusangira. Ibanga ryo gukomera kwawe ni uguhishurirwa Yesu. Ugenda umuhishurirwa, ugenda ugusobanukirwa, ugenda ukomera. Si wa muntu twarakubwiye bitari bikeya byerekana gukomera k'Umwana w'Imana. Bimwe mu bigaragaza ko Imana ariko arakomera, akaratera inama yo gukomera n'ingurane. Yesu ashimwe. Dusome 16 umurongo wa 13 tugeza ku murongo wa 20. Iravuga ngo, indanza y'amajambo iravuga gute? Abafise Bibiliya mwese muvuge. Petero ashimira na Yesu ko ari Kristo. Iravuga ngo Yesu aja mu misozi ihera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira umwana w'umuntu inde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya cyangwa umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura aturi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe no mu ijuru, n'icyo uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe mu ijuru. Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo tugiye gusangira, muri tuza gusoma n'irindi byashoboka, ariko by'ukuri muri iki gihe cyacu Imana irakeneye, narababariye muri sosiyete z'isi nta muntu ashobora gukoresha abantu batagira imbaraga. Nta muntu ashobora kwangaja abantu abona ko badashoboye icyo gikorwa banganyije gukora. Iyo umuntu akwangaje muri sosiyete yiwe, hariho ibintu bisabwa. Amen. Bakavuga ngo ibintu dukeneye ni ibi, dukeneye abantu bafise uburambe mw'aka kazi k'imyaka iyi, tuzokwakira abantu guhera ku myaka iyi. Bagashyiraho ibintu ngenderwako kugira ngo umuntu ashobore kuronka ako kazi. Akaba n'umwanya wo gukora ibibazo kugira ngo baselekisione barabe ko atabantu baba bapfuye kuza ariko icyo gikorwa batagikwiriye. Bagaselekisiona bagatoramwo indobanurwa zishobora gukora ako kazi nk'uko babyifuza. Baba twifuza abantu bazoronka amanota ya. Rero umuntu ntabwo ashobora gukomera atari mu gikorwa, atari mu murimo. Haleluya. Ushobora gukomera, ushobora kugira experience utari kurakora. Byoshoboka? Nawe wokwiraba ubwawe ukisuzuma ukaraba amasengesho wasenga ukinjira mu gakiza aratandukanye nayo usenga uyu munsi ukwijije imyaka 5,
imyaka 10, imyaka 2, uko iminsi ihera ugenda uduga ku yindi ngazi, uguma uzamuka ku rundi rwego rwo gusenga, uko ugenda ugira uburambe, uko ugenda umenyera, uko ugenda usoma Bibiliya cyane, ugenda ugira amajambo menshi muri we. Kera wari usenga nk'iminota 5, ukumva noneho wosenga amasaha 2, ukumva wosenga amasaha 5, ukumva amasengesho muri wowe ntabwo agabanuka. Kubera iki? uko ubibamwo Imana yo mu ijuru igenda ikuzuza izindi nkomezi. Rero no mu kazi gasanzwe niko bimeze, uko ukora igikorwa niko ugenda ugira ubumenyi. Muri mwe berindeze kunyumva iki azi kuritwara naza muri ibanga cyane abandi basigaye bisana. Igihe watangura kunyumva ikinga ubwa n'uyu munsi birasa, watangiye ucukura, watangiye ufise ubwoba. Yegiye n'ikinga, izi kinga yani rya kinga rinini kandi ibyo mu gisagara abana bavuka babaha agakinga kagakunda kakakumaze kinga, ya kinga kinini bakita kimatabaro. Siwaji nagendera hariya munsi, ibuka icyo gihe kugira ngo menye kuritwara yagera mu bisasi kenshi byanka ko ushobora kwicara. Ari ukuntu ahantu twaba hari mu gihe cy'intambara muri za 1998, twari ahantu twaba hari ahantu nyine hateye ubwoba. Hari mu gihe cy'intambara hari umugwanyi bamwita Benjamin, sinzi twaba baramwumvise ari mu Kibitoki. Twarimuka tukavamo ngaha tukaja kora nkajya kwibarabara tukimuka. Rero mu gihe twari dufise ikinga bikaba ngombwa ko ari je nyine ndarisunitse, musumwe ndiyumvira ko nzokwama ngenda nasunika ikinga gute. Ndagenda ndarifata nikuramo ubwoba, ngeze ahantu ku kamanuko ca ndurira, mbona birakunze, mbona sinemvye. Uwo munsi wa mbere biba biraguye. Haleluya. N'umunsi ugira kabiri ndabipima kwa kundi hasi je ndabishobora. Kugira ngo umuntu akomere mu kintu biramusaba gushira ubwoba. Haleluya. Bisaba gushira ubwoba. Umunsi wa mbere nigisha imbere y'ishengero ari mu 2004. Niwo munsi nigishije, ni hari imbere y'ishengero gutyo, twari mu baririmbyi. Baravuga ngo uno munsi umurongozi yaraturongoye, aravuga ngo uno munsi mwese muraza kwigisha. Ntabura kujugumbira, ariko aratubwira ngo nta n'umwe nza kubwira, umwe wese yitegura. Uwo munsi nzanumva arambwira ijambo nigishije ndabyibuka, yanditse muri Yohana 11:35 ngo nuko Yesu ararira. Avuga nyine nuko Yesu ararira,
bagenda mu bwa Filipo. Mu yandi majambo, hari mu banyamahanga, ikirere bari bayagiyemo hari cyari ikirere cy'abanyamahanga. Bageze ngo yiherereye. Iyo ukeneye ko Yesu umuhishurirwa, iyo ukeneye ko Yesu umumenya, ugirana imyanya nawe yo kwihererana nawe. Ngo yihererana nabo bigishwa bonyine 12, agira umwanya wo kwihererana. Undi ikibazo gituma tudahishurirwa Yesu bivana n'umwanya dufite wo kwihererana nawe. Iyo dufise umwanya muke wo kwihererana na Yesu, tumuhishurirwa gace gato. Ariko uko wihererana nawe cyane, umubona ari munini, ukamubona byibushe cyane, ndagomba ngo muhishurirwe Yesu. Mbega uri mu kibanza cyo kumuhishurirwa. Birashoboka ukagendana nawe ariko utaramuhishurirwa. Nguyo munsi arabajana yihererana nabo, arababaza ngo mwumva abantu bavuga ko ni aho hanze, mwumva banyitanda bakababwire aho hanze hari ukuntu bita Yesu. Kandi kugira ngo uhishurirwe Yesu, umuvuge neza sero n'ukuntu wagiye umubona. Haleluya. Bivanye n'ingene wamubonye, bivanye n'ibyo yakoze ku buzima bwawe. Umuha agaciro bivanye n'uburemere bw'ibyo yakoze ku buzima bwawe. Umwubaha bivanye n'ibyo yakoze ku buzima bwawe, bivanye n'aho yagukuye. None kana kubaza, nk'umuntu yari indaya, ari imboregwa, n'uwundi muntu yavukiye mu idini, akavukira muri eglise, muri Sunday, akakura aririmba hano kuri podium afite imyaka 5, akabisaziramo. N'uwundi muntu yabaye mu byaha, akajya mu bapfumu, akajya kuraguza, akajya guterekera. Abo bantu bavuga Yesu kumwe. Iyo mpamvu uzorabe abantu benshi bakuriye mu madini, ababyeyi babo ari abantu bakijijwe, rimwe na rimwe iyo bakuze hari igihe babivamo, ugasanga agiye hanze kugira ngo ajye kumviriza ku by'isi, katabazi ububi bwabyo n'ibyiza byaje, akagenda akabijamo kugira ngo yumvirize ibyo abandi bakoze. Ariko iyo wabaye mu kintu kibi, uba ufise ubwoba. Haleluya. Ko gusubirayo ukavuga ngo sinosubirayo noba mpfuye, aho Yesu yamvanye sinosubirayo noba mpfuye. Arababaza ngo mwumva abantu banyitande hanze. Bamwe baraduza ibiganza, twumva bavuga ngo uri Eliya. Undi araduza ikiganza, twumva bavuga ngo uri umwe mu bahanuzi. Twumva urimo bavuga ngo uri Mose, twumva bavuga. Tumva. Reka kubaza, wewe uyu mwanya ufise
waretse ibyacu tugakurikira tuzohabwa iki? Bari bagifise amakenga uwo munsi, bari muri ico kirere. Abanditsi, abasobanura Bibiliya baravuga ngo ikirere barimo cyari ikirere kitari ikirere cy'umwuka, cyari ikirere kitari ikirere kirimwo umwuka wera, kuko hari mu mahanga, ntihari muri Isirayeli. ngo ariko uyu munsi Petero arahishurirwa Yesu, aramubwira, aravuga ngo Yesu, ndafise icyo no kuvuga ko wewe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu yumvise iryo jambo Petero avuze, aravuga ngo ivyo uvuze nta muntu w'inyama n'amaraso abigwishuriye uretse data. Ibyo umbwiye si ibintu bikuvuyemo, ariko wabishuriwe. Ko wamishuriwe rero ukamenya, ukansobanukirwa, nyumva neza, uyu mwanya ndaguhindura. Icyambere na mbere yaciye akora, yaciye amuhindura, yaciye amuhindurira izina. Uwo mwanya iyo wahishuriwe Yesu, izina ryawe rirahinduka. Ndagomba ugere ku rugezo rwo guhishurirwa Yesu birenze uko uwo mwicaranye yamusobanukiwe. Ujya urana naho mwicaranye gutya, uko mwicaranye muri babiri, uwo babwira ngo definisa Yesu, mwo mu definisa gutandukanye uko ndakunda. Ukwiriye gusobanukirwa Yesu ku rugezo Yesu akwirahira, ku rugezo Yesu ashiraho indahiro, akavuga ngo yishurirwa wagize nijye wasigara imuhinduriye isi. Kintu cyambere cyamukorera, aramubwira ngo umva, iryo yishurirwa ugize rihinduye identite yawe, rihinduye etat civile y'ubuzima bwawe. Wishurirwa Yesu, nimba ukaba ukeneye gukomera utarahishurirwa Yesu, biragoye, kuko ni Yesu akomeza abamuhishuriwe, ni Yesu aha imbaraga abamumenye. Hari ijambo riri muri Yohana 1:12 riravuga ngo abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Iyo umuhishuriwe ukamumenya, apo ucuhindurirwa. Ni wari umwana w'Imana, wari injabuka ku masezerano, ariko icyo gitondo cyangwa uwo mugoroba umumenye, ugaca uhinduka umwana w'Imana. Ataramubwira ngo ko wamenye icyambere ntuzosubira kwitwa umunyantege, ubaye umunyembaraga. Haleluya. Ntuzosubira kwitwa Simoni bisobanurwa ngo irenga. Murarizi irenga rihungabanywa n'umuyaga. Aramubwira ngo ko wamenye, ntabwo uzosubira kwitwa umunyantege nke, uhindutse igitare, ubaye Petero. Mu Kigiriki bavuga ngo ni Petros, nibuye. Haleluya. Ubaye ibuye. Haleluya. Ibuye niritinya amazi, ibuye niritinya umuriro. Ibuye uyu mugoroba nusobanukirwa Yesu birenze ko wari umunsi. Usobanukirwa Yesu. Ubaye Petero, ubaye ibuye. Icyo ni ikintu yaciye akora, yaciye amuhindurira isi. Ikigira kabiri,
ndaguhinduye urutare, nzokubaka ko ishengero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntabwo azo rishobora. araheze imyaka irenga 2000 ishengero rishinzwe kuri Petero, iri rigera rikugwa, ryagiye rica mu bintu bikomeye, ryagiye rica mu ntambara zikomeye, aho umenga rikubaho rirarangiye, ariko kubera ko ryubatse ku ijambo ryahanuwe, kuko ryubatswe ku ijambo ryavuzwe n'Imana, ibihuse birahuhuta ariko rikaguma rihagaze, rifite urufatiro. Bantu b'Imana, nimwahishurirwa Yesu muzogira urufatiro. Ibihuse bizoza byinshi ngo bibakure ku Mana, ariko kubera ko mwahishuriwe Yesu ntimushobora kumurekura. Petero yavuze ijambo, aravuga ngo ntabwo twakurikiye imigani y'abakecuru igihe twizera, ngo ariko uwo twagendanye nawe, uwo twakojeje k'amaboko, uwo niwe twakurikiye, twaramuhishuriwe. Ndashaka muhishurirwe Yesu, naho ibihe byokomera, naho intambara zoba nyinshi, mugume kuri Yesu. n'abandi babivamwo, wewe uze umugume. Haleluya. Yamuhinduriye izina, amuha kuba urufatiro rw'abandi, amuha kuba uw'abandi bubaka ko bagakomera. Niwahishurigwa Yesu, iryo niryo banga ryawe ryo gukomera. Niwatahura Yesu, azotuma abandi baza kuri we biciye muri wewe, kuko Yesu yaravuze ngo uwumbonye ababonye Data. Ukwiye gukomera ku rugezo umuntu wese akubonye ababonye Yesu. Atani ibindi byinshi yiri wavuga, akaca avuga ngo ndabonye Imana iraciye hano irarenganye, ndabonye Yesu araciye hano ararenganye. Kubera muri wewe biragoye kugutandukanya na Yesu akubamo. Haleluya. Muri iyi minsi Imana irakeneye abantu bameze nk'aba Petero, bagira barengana ibyo abandi babona, barengana ibyo abandi bumva, bakumva ishurirwa rivuye ku Mana mu buzima bwabo. Ona igituma iki gihe Imana igora kurobanura abantu, ari ibitegereza ikabona agakiza bafise uyu munsi gateye amakenga, ikakubwira ko amakenga ikabona tubiyugu sinshobora kumwiziya ngo ndamuciremo ibintu biremeye, sinshobora kumwikoreza imitwaro iremeye, nagera imbere gatoya ndabona azobivamo. Haleluya. Ariko ageze igihe Yesu hageze ku munota wa nyuma, abwira Petero, aramubwira ngo igihe kigiye kugera aho intama zigiye gusanzara, ngo ariko wewe nagusengeye kugira ngo ukomere, kugira ngo uze ukomeze bagenzi bawe. Icyo washiriweho ni ugukomera kugira ngo uze ukomeze abandi. Mwene data, impamvu Imana yaraguhamagara ni ukugira ngo igukomeze, igutegure ejo uze ukomeze abandi. Si ugukomera gusa ngo upfimbye ibitugu, ariko ni ugukomera kugira ngo ukomeze bagenzi bawe. Ngo wewe Petero nagusengeye, yamuhinduye
twozamura haleluya. Wakire gukomezwa n'Imana, ahindurirwa izina, agiga urufatiro. Kindi Imana yamuhaye igira gatatu, yahawe ububasha bwo kunesha amarembo y'ikuzimu. Yahawe ubushobozi amaze guhishurirwa Yesu, yahawe imbaraga zo kunesha amarembo y'ikuzimu. Ibijya byose bimurwanya bifise amarembo bizanamo, bijya bitero Satani akugabako afise amarembo azanamo. Ariko Imana yabwiye Petero ngo amarembo y'ikuzimu ntabwo azogushobora. Amarembo y'ikuzimu ntazokingurwa, ntazogushobora. Nimuhabwe gukomera ku buryo mutsinda amarembo y'ikuzimu, mutsinda amarembo y'abapfumu n'abarozi n'abanyamarembo. Muhabwe Mana we ngo amarembo y'ikuzimu abandi azobashobora, ariko wewe ntazogushobora. Tegomba ko Imana igusekshona mu bandi, ikavuga ngo uyu naho abandi byo bananira, we naramutoranije kuzomvugira mu gihe kigoye no mu gihe cyorohe. Imana yamuvuga ko ngo wewe amarembo azoshake yuguruke yose uzoyanesha. Aho batimyavu hari amarembo atandukanye. Ayo yose ayo marembo yarasenyuse, ariko Nehemiya aje azafise ubushobozi bwo gusana amarembo yasenyuse. Nanjye ndagomba ngo Imana yo mu ijuru ibahe n'ubushobozi bwo gusana amarembo yasenywe. Twozamura haleluya. Amarembo yasenyutse, amarembo yakuweho, Imana ibaha imbaraga zo kuzibira amarembo amwe no kugura ayandi marembo. Nimuzamure icyubahiro ku mwami wacu Yesu, haleluya. Icyo kigira gatatu Imana yamuhaye kubera ko yahishuye. Kigira kane, yahawe imfunguruzo z'ijuru. Yawe imfunguruzo z'ubwami. Yahawe imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Bwana sifiwe. Wishurirwa Yesu. Iyo wahishuriwe Yesu uhabwa imfunguruzo. Yifuza ko Yesu kuri mugoroba wo mwishuri akagura urufunguruzo rwo gurura kongera kugana. Nimuhabwe guhishurirwa Yesu. Igituma hari ibintu bimwe bimwe bitaracamo, nta mfunguruzo ufise. Izo mfunguruzo nurazi yaha, ariko uyu mugoroba uragomba gukomera. Umuntu naho yoguha inzu nziza imeze gute, muga akayiguha ikiza, iyo nzu yo kugirira umumaro, akaguha konfre yuzuye amafaranga amadolari, mugabo ntaguha urufunguruzo, iyo konfre aricyo yo kumarira. Benshi muri mwebwe mufise amakonfre
yuzuye amayero n'amadolari, ariko ntimushobora kuyagira ku bushobozi kubera ko nimugira imfunguzo. Habwa rero izo mfunguruzo z'ijuru zikingura umugisha ku buzima bwawe. Mungu akubariki sana. Imfunguruzo zugurura ibintu byugaye. Kuri uyu mugoroba Yesu aragomba kuba imfunguruzo z'ubwami. Yesu arifuza kuba imfunguruzo z'ubwami, zugurura umugisha, zugurura amahoro, zugurura amagara meza, zugurura umwitegeko. Akira, Yesu abwira Petero ngo akira imfunguruzo z'ubwami kuko wamenye, kuko wasobanukiwe. Niba wasobanukiwe Yesu kuri uyu mugoroba aragura urufunguruzo rwugurura ibyawe. Haleluya. Nibigusaba imbaraga nyinshi iyo wahawe urufunguruzo. Semeni haleluya. Hari n'igihe umuntu urufunguruzo arugira ariko namenye aho guhugurura. Imfunguruzo zose wotora mu ibarabara wozuguruza imiryango yose. Urufunguruzo rwose rugira ingufuri yago cyangwa rugira igitasha cyago. Ushobora kuba ufise imfunguzo ukaba ufise imfunguzo zitarizo. Uyu mugoroba ukeneye guhabwa imfunguzo z'ijuru. Izi iyo wazihawe ntabwo muri ko muranyumva neza wamuzamuye haleluya. Iyo wahawe urufunguruzo rw'akazi ntabwo ugasaba ahubwo urategeka ibintu niwinginga kuko ubifitiye uburenganzira ni bwawe. Satani n'umubwira ngo ariko Satani ubona wo bimpa. No, ni bwawe. Wahawe urwo rufunguruzo urugurura aho biri ugahitira ubitora kuko urufunguruzo rwugurura iwo muryango uri nago. Petero Yesu aramubwira ngo ko wamenye, ko wasobanukiwe, ndagomba kugukomeza, ndaguha urufunguruzo rw'ijuru. Urwo rufunguruzo rufise kapasite, rufise imbaraga zo kugara ikuzimu. Ndatangarije Satani n'abambari biwe n'abakozi biwe bamenye ko twakomejwe, twahawe imfunguruzo zugurura urufunguruzo. Sinzi ko muri ko murafashwa. Urufunguruzo rw'ubwami bw'Imana, urufunguruzo rw'amafaranga, urufunguruzo rw'amahoro, urufunguruzo rwo kuroranirwa, urufunguruzo ndabahaye imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Nimwakira imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Yesu yanyongoreye arambwira ngo nkuko yahaye izo mfunguruzo Petero sogokuruza wacu, namwe izo mfunguruzo yifuza kuzibaha. Umaze igihe ugenda ushobora no kwinjira mu nzu ukinjira muri salo ariko imfunguruzo z'ibyumba bakazikwima. Imfunguruzo za frigo irimo ibyo kurya, irimo ibinyobwa bakazikwima. Ukicwa n'inzara, akabati karimo ibyo kurya ugapfa ukamererwa nabi. Ariko iyo wahawe imfunguruzo zose la taimiria, nimwakire kode, nimwakire pine yugurura bya bindi mukeneye. Izo mfunguruzo zitwa gusobanukirwa Yesu. Iyo wamenye Yesu ukamutahura ntabwo wingingira ibyawe ngo ubona woma kandi ari ibyawe. Ibyawe byakuba bifashe kumubwira ngo rekura ibi ni ibyanjye ndafitiye uburenganzira. Ndaguhanuriye mwaya mavuta k'uyu mugoroba mu mbaraga zo gukomera Imana iduhayemo n'urufunguruzo rwugurura ubuzima bwacu. Haleluya. Mwabagabo mwe kugira ngo ibintu bigende neza mukeneye guhabwa imfunguruzo zugurura ubuzima bwanyu. Mwabakobwa mwe haleluya mukeneye imfunguruzo zugurura ubuzima bwanyu. Urufunguruzo rwo gusobanukirwa Yesu, kumenya Yesu.
usobanukiwe Yesu aguha izo mfunguzo, imiryango igakinguka utavuze menshi, ukabwira urugi rukinze ngo kinguka, nahawe imfunguzo zikingurira ubuzima bwanje. Yesu aha Petero imfunguzo z'ubwami. Ubwami burahari, ubwami buri muri twebwe. Ubwo bwami ni buri ko buradukorera, nitiko turagira ibyiza byabwo. Kubera iki? Burahari nubwo ndifise uburenganzira bwo kwinjira muri ubwo bwami. Nibyo iminsi yose murasenga ngo data ubwami bwawe buze. Yego bwaje, none bafise imfunguzo zabo. None ku bwami nabuhamagaye, ubwami buri hano. Imfunguzo z'ubwo bwami urazifise. Gukomera kwawe guhagaze wishurirwa Yesu. Urugezo wishurirwamo Yesu nibwo rugezo Yesu agukoresha. Niba muhishurirwa nk'akantu gato, azoba akantu gato. Haleluya. Wishurirwa Imana. Hari abantu baguheruka nka wewe wa kera, utagira ishurirwa na ritoya, ariko igihe kirageze ngo bakubone nka wewe mushasha. My God. Bakubone nka wewe mushasha, batangazwa no kubona utegeka ibintu bikumva. Bibaze none ujye ko twari tumuzi nk'umuntu ari simple asanzwe, byagenze gute? Oya, ntabwo akiri wewe, ni wewe wa kera ariko kandi uri n'imfunguzo. Akanwa kawe ni ka kandi nyene wahorana, mugabo gafise ukwatura gutandukanye nuko wari ufise mu myaka ibiri iheze, ko wari ufise mu mezi abiri aheze. Ibyo watura uyu munsi bitandukanye n'ibyo watura ejo, kuko ufise imfunguzo zikingura amarembo. Haleluya, haleluya. Iyo ufise urwo rufunguzo ntushobora kumva yuko uri umuntu wo hasi, wumva ko uri umuntu wo hejuru, kuko uri muri wewe ari hejuru. Haleluya. Uri presque vainqueur. Haleluya. Uri hejuru, uranesha birushirije. Urunesha birushirije. Abandi baranesheje, abandi barakoze, ariko wewe uri hejuru abaruta, kuko uri muri generation nshasha, uri mu rungano rushasha. Mukwiriye kuvuza umuziki mwishurirwa ry'Imana, uririmba ukaririmba mwishurirwa ry'Imana. Ikintu cyose ukora ugikore mwishurirwa. Amen. Nubikora mwishurirwa uzobikora neza. Wishurirwa Yesu. Ngomba gukorera Imana, ariko ndagomba kuyikorera nk'uyizi. Haleluya.
ariko amahoro dufise ahagaze ku cyo dutunze. Ntabwo ahagaze ku miryango dufise, ariko amahoro dufise ahagaze kuri Kristo Yesu ari muri twebwe. Nzoguha imfunguzo zo bwawe, mwakira imfunguzo zo bwawe, mwakira imfunguzo zo bwawe. Mwebwe mwibaza yuko kuva ngaho ukajya muri Amerika ariko kuba umunyamugisha? Niko kuba umunyamugisha? Kuva ngaho ukajya muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bwongereza, bibaza niko gutera imbere, niko gukomera? Bivana n'urufunguzo wagiye ufise. Muri Amerika hariho abantu baba mw'ibarabara, abantu baba mw'ibarabara, uzobaza abantu baba mw'ibarabara kandi bari muri Amerika. Kandi hari abandi bantu basigaye hano baba muri za etaje zigeretse gatanu. Murabona hari amabizinesi abantu bakora agahomba, ariko rimwe na rimwe abantu igituma amabizinesi y'abahomba hari igihe biva mu gukora ibintu bimviye bitari n'ishurirwa ry'Imana. Ariko iyo ukoze bizinesi wayishuriwe n'Imana, naho kuba aka bizinesi gatoya Imana iragashigikira, kubera ko wakoze akantu uri mu bugombe bw'Imana. Byari igihe mucambo bararangira ubu nta yindi bizinesi n'imwe ihari uretse bizinesi ya mikashi. Ubu umuntu wese iri mikashi. Ubu novuga ko ari mikashi bari nk'abaduze ikiganza ni bangahe? Ubona nk'abantu batanu kandi banarenga. Mwese mwahishuriwe imikashi. Niba uyirimwe aryo hishurirwa ryawe ni sawa, ariko nimba wabigiyemo kubera abandi babirimo ubasha no gupomba. Haleluya. Kandi ntuzoreke gukora ikintu ngo ni kubera naka yagikoze kikanga. Ashobora kugikora kikanga kubera ko atari urufunguzo rwacu afise, ariko wowe wagikora kubera ufise urufunguzo rwacu kigacamo. Umunsi umwe nigeze kuganira n'umuntu arambwira ngo jewe nateye imbere nkoresheje umutahe w'ibihumbi 200. Arambwira ngo nafashe ngenda ngura ikiro c'isukari. Ikiro c'isukari cyagura amajana 350. Igasekeye sejo bumwe sisa sekani ejo aragenda ngura ikiro c'isukari cyaragitekera. Tuya dusukari twa yari 50 ico gihe bagira sekani. Agenda arangura ikaranga, ikiro c'ikaranga aragitekera, afata n'utuntu dukeya, afata akantu k'akazembure murakazi ashiramo 20,000. Arakomera, aratera imbere, ubu n'umubosi aba mu Buganda kuri za 20,000. Nanjye nabigurira hamwe, ariko nawe ntiwogenda ukagira akazembure nkawe. Genda nkorera amafaranga yanjye ikiyede murakiye ntacyo mwe. Fata amafaranga yanjye twakorera 1,250 ikiyede. Nenga nari narose nk'ibihumbi 15, amateka nanjye reka ngire nka naka. Genda fata akantu, ngira akantu k'akazembure gatoya, twa tuzembure bagenda bakegeka impande y'inzu. Ndagenda ndagaterura ndagashyira impande y'ibarabara n'ikaburimbo, shyiramo ikaranga, shyiramo utuntu nyine, shyiramo imbongo, narabyiririye. Umukiriya umwe naka ko yakoze ibi bintu yabimbwiye ko yabikoze, ubu akaba ari bosi. Naciye bigenze gute? Ndirirwa nicaye ndabura n'umwe. Neza ikaranga ndazirya ndaziheza jenyine, ibitumbura ndabyirira, imbongo ndazirira,
wiganya abandi utagira icyo wavuganye n'Imana uzohaba. Ariko ukwiye gusenga Imana ikakwiyereka ikakwihishurira ikakubwira ngo curuza amakara. Hano ushobora kurangura amakara wayaranguriye hamwe n'abandi, wowe ayiwawe akazimata. Umuntu yegura ijya mbere ntagaruke iwawe, wowe ucana amakara ataka, kandi abandi mwaguriye ku ikamyo imwe mugabo iwawe akanga kwaka, kubera ko uri mu gihe kitari cyawe, uri mu bintu bitari mwishurirwa ryawe. Haleluya. Murabona ko mwanda babwira ati yego nimukore nimudandaze, igende fata igitunga wikore, ushobora kucikorera ukazenguruka Bujumbura yose ntiyagiye n'umwe yitegereza ngo ara, kubera ko urimo ariko wacikoreye mwihishurirwa ry'Imana, wacikoreye wabibwiwe n'Imana icyo wayaje n'Imana. Oh haleluya. Ndasenga muri aka kanya w'Imana ibihishurire, Yesu abihishurire, mugendere mwihishurirwa ryiwe. Mwana kugendera mu kigare. Haleluya. Bana muri iki gihe hari abantu bakora ama eglise, muri kanani muri eglise none nakabone yikoze bigacamo, wavuganye n'Imana akayigira. Hari umuntu umwe yakoze igishengero, yagiye akarondera ibyangombwa by'ishengero aho mu kigo. Yari umuntu afite amafaranga, afite imodoka zibiri, afite etaje zibiri mu kigo, aragenda akira urushengero. Ubu modoka bwiwe agera ku rugeza bujya, etaje ziwe arazijya, ishengero arabura abantu, kandi ushengero afise ibintu byose. Yagiye kwigana by'abandi bariko baravuga. Kubikora kubera ko wiganya abandi ngo nanje mbe pastor, ngire titre, nitwe bishop, nitwe apotre, awabigiyemo kubera wiganya abandi. Sha uramarama. Ndagomba ngo icyo ukora ugikorere mwishurirwa ry'Imana. N'abasore supfa kuzana gusa mbore mwari muravyumva, ukeneye ishuri ko turaririmbana, ngo aririmba alto neza, ngo aririmba soprano neza. Ari igihe ushobora kumubona hano kuri podium ari marayika, umugabo yagera muhira akaba inzoka. Ngo namubonye ngo aririmba neza n'umukozi w'Imana. No, banza urengane ibyo ubona inyuma, ubwira ishurirwa ryo kubona mu mutima indani. Sigiye cyo gufata ibyo tubonye mu barabara, ngo namubonye ngo n'umupasiteri, ngo kujya mukozi w'Imana, ngo ujya musore, ngo arasobeka umusobeko mwiza wakavuga Yesu neza. Ari ryari pasiteri wahajya mu rushengero gusa, mugabo adashoboye kuba pasiteri muhira. Kandi nagenda gutangariza ko iminsi mubana mu rushengero niyo mike gusumba iminsi mubana muhira. Sigiye cyo gupfa kuronka abagabo gusa no kuronka abagore. No, mugendere mwishurirwa ry'Imana. Nagiye ntangariza abakobwa, wota umutebe wanyu ako wihuta ukaja mu bitagira umumaro. Mana yanjye, wota umunagumayo, Yesu akazozura umukobwa. Urugo rubi ni Gehinomu. Mana yanjye, wota umuteba. Hari abantu uyu munsi barogreta, avuga ngo iyo ntuma nguma ndi umukobwa, iyo ntuma nguma ndi umusore, ndarusha gusumba uko nari ndusha ubwa mbere. Hari umukobwa ushobora guhanura umubwira ati uyu musore siwe, ngo reka nzomenya ngeze sawa.
mbonye ibintu byiza kubitaye umutwe mwabakobwa mwe uzotuma utebera iwanyu hako wihuta. Abarundi baciye umugani w'imbwa yarihuse ibyara ibihumye. Reka shango wewe ngo nukwera wamaze kurugira urugo. Hari abantu ingo ziriko zirariza bafise umubabaro yumva yokwi. Hari n'abiyahura. Sinababwiye muri Norvège nicyo gihugu, ni Norvège cyangwa ni Sweden, sinakane icyo gihugu bazanye apareye. Iyo apareye yemewe n'igihugu, ni apareye winjiramo bakakwereka ati uze gufyondaha igahita iri kuniga. Ni apareye zifasha abantu kwiyahura byoroshe. Ni apareye winjiramo bakubwira cinjira uhitira wicara hama twugare uhitira ufyonda uza gufyonda kwiyibuto itiri kuniga numenya kuntu wapfuye. Abantu benshi biyicira muri izo apareye n'aba mama n'abapapa ingo zananiye, agenda kariha amahera iyo apareye ikamwica. Akaza afise jipe nziza agahitira iparika akariha agapeya kuri kesi akinjira ahitira umunyonga. Si ibihe byo gupfa guhuruduka utwagwe n'amarangamutima utari mwihishurirwa ry'Imana. Mwabadamu mwibaza ngo niko muri paradiso ko muri ingo zanyu zigizwe n'ukwihangana. Iyo kutabara ukwihangana reka ndababwire ubu nyene Imana yotanga feve ikavuga ngo umuntu ashaka kuvana n'umugabo wiwe bavane, umuntu ashaka kuvana n'umugore wiwe bavane, ndabyemeye ndi Imana ntabwo aza kubakondane nibavane. Mwobona abantu ngaha mu rushengero baduza urutoki tije turavanye kijya gipfu ayo cinkoreye imyaka nari nihanganyira kwiye. Ukabona abapasiteri baravanye n'abagore babo zirara zirasha gaca mu gitondo zikazi. Nimuhabwe kumenya Yesu. Iyo twambika abantu impeta tubambika iyi bage, ni bage itagira urugi, nta entre nta na sortie. Harano namwe mbona ino bage ifatanirije urugo. Iyo umwambitse impeta winjiye mu mwobo ufise irembo ryinjira mugabo atarembo ryo gusohoka rihari, n'iryo ryakwinjije ritera ryugaho nagusohoka winjiye birarangiye. Niwasanga ari sawa good, niwasanga ari amahwa basi maisha yako yote. Amibaza twebwe ngo twubatse rero ngo twe bimeze neza. Ubona ubu umukobwa urashobora kubika ibihumbi 10 ukabibika indwi yose yinga yote atawuzi kubifisa, ariko uri umugabo ntibishoboka. Wanse kuyakureba baragusopa abo bamama wumva aragusopa wowe uravuze ati amahera ufise bigenze gute akagusopa. Ndagomba mugira ishurirwa mu bintu byose mukora, ibikorwa byose mukora mubikorere mu ishurirwa ry'Imana. Sema haleluya. Gukomera kwawe guhagaze mu guhishurirwa Yesu. Yesu abwira Petero aramubwira ngo ko wamishuriwe ndaguhaye imfunguruzo z'ijuru, ndaguhaye imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Ko wamenye ukantahura uhawe imfunguruzo. Namwe muhabwe imfunguruzo zugurura zikongera zikugara. Urara wenyine n'abandi muraharana kandi ugasanga
sobanukirwa Yesu. Yagendanye n'abigishwa bataramumenya kugera ku munota wa nyuma, aho Yesu amaze kuzuka yiyereka abigishwa bamwe, ariko Toma siho yari. Aje baramubwira ngo twabonye Yesu yatwiyeretse, twamubonye niwe. Arababwira ati mwebwe ariko mwe murakomeye cyangwa ntimukomeye? Tumujyana tugaherekeza aho bamushize, bagashyira ko ryabuye, bagashyira ko ishashara, bakugara. Mwebwe muvuga ko yazutse gute? Namwiboneye ngo mfate ikiganza cyanjye nshyire hahandi mu rubavu ndabe za nkovu zishobora kubyera. Muri mwebwe harimo abantu n'uyu bagenda n'amakenga nka rwa ruvu, bagenda bafite amakenga. Yesu twakurikiye niyo twigeze kuba dukorana n'umukozi w'Imana, turi ko turagenda turi mu kayira tugenda twumva aratubwira ariko abakozi b'Imana ngo nje ngo mfise ikibazo ngo none ngo iyo Mana ngo tuguma twigishwa kandi yari umuntu dusengana, turarana ku karago, dusengana cyane, ariko ngo iyo Mana ngo yaturemye ngo none nayo yaremwe nande cyangwa ngo yatemo gabo genza buke ushaka gupfa. Ibyo ntabwo babibaza, ibyo ntabwo birirwa babibaza. Urabyizera ukabibamo uko. Niwasanga warihenze sawa, niwasanga utihenze izo bari inyungu yawe. Ariko iconze ntabwo twakurikiye ubwije, twakurikiye ukuri. Ntabwo twibeshe. Imana irahari, Imana iriho. Semeni haleluya. Irahari we, irahari. Ni ya yindi yadukura muri rwa rupfu, ni ya yindi yadukura ahandi ku cyobo, ni ya yindi yaturinda tugiye ibyacu birangiye. Twoyikomera amashyi yo Mana. Sobanukirwa Yesu. Ni ya yindi yakwimana rya joro, ni ya yindi yakwimana wa munsi, ni ya yindi yakugaburira ushonje, ni ya yindi yakurenganya yo. Semeni haleluya. Irahari. Ndabona amasaha aragiye, reka tugarukiriza aha kavuga kandi kamwe gusa. Yesu yabwiye Petero, icya kane yamuhaye imfunguzo z'ijuru, icya gatanu yamuhaye imfunguzo z'isi. Yamuhaye imfunguzo z'isi. Iyi si irimo ibyiza byose, ariko benshi turayipfiriyemo, turayigorewe, kandi ibyiza bihari, ariko ntidushobora kubibamo tutagira imfunguzo zugurura isi. Bibiliya iratubwira ngo Yesu yaciye umugani abantu, arababwira ngo habaye umuntu yari karagendagenda ngwagwa ahantu ku musozi, ashika ahantu ku musozi, ngo uwo musozi ngo awurabye asanga urimo amabuye y'agaciro. Amenye ko uyo musozi urimo amabuye y'agaciro, ngo aca agenda kugurisha ubutunzi, ibintu byiwe byose yari afise, amatongo yiwe, amazu yose yari afise, ngo aragenda agura rya tongo kubera ko yari yamenye ubutunzi buririmo. Haleluya. Murazi ko dushobora kuba ahantu twubatse ahantu urushengero ugasanga twubatse kuri diyama,
n'inzara, kandi aho mu kuzima aho hasi hariyo diyama, hariyo amazahabu, kubera ko tutagira iyerekwa, tutagira imfunguruzo z'isi. Basogokuruza bakahapfira, ba data bakahapfira, natwe tukahapfira, twishwe n'inzara, kubera ko ntitugira imfunguruzo z'ubutaka ngo tumenye ibyiza n'umugisha uri muri ubwo butaka. Imana yaduhaye, yamuhaye imfunguruzo z'ijuru, amuha n'imfunguruzo z'isi. Hari abantu bafite imfunguruzo z'ijuru gusa, ariko badafite imfunguruzo z'isi. ngo ni iby'isi, ngo twebwe ntiturabisi. wowe nturi uw'isi. ninde muntu atari uw'isi? nazamura ikiganza. haleluya. ngo wewe nturi uw'isi, ngo je ngo sishaka iby'isi. kudashaka iby'isi, iyo hageze saa sita kuja ku meza, iyo hageze saa sita kuja ku meza, iyo hageze mu gitondo kuja kunywa icyayi, cyapfuye mu ijuru cyangwa cyapfuye mu isi? ibyo byuma banza kubyiza. haleluya. ujya ibyavuye mu ijuru, ujya ibyakorotse biva mu ijuru, ujya ibyavuye mu butaka. haleluya. Yesu hari ijambo yabwiye abigishwa biwe, aribabwiriye ahantu hejuru ku musozi. ni inyigisho bavuga ngo ni inyigisho zo ku musozi. ijambo riri muri Matayo igice cya 5, uhereye ku murongo wa mbere, ahantu yababwiye ngo ngo hahigwa. agenda arababwira abahiriwe. ageze ku murongo wa 13 arababwira ngo muri umunyu w'isi, muri umunyu w'isi. ni mwebwe mukwiriye gutuma iyi si imera neza cyangwa imera nabi. ni mwebwe wo kuyihindura igahinduka igikoresho gihindura ibintu ku buzima bwa benshi. muri umunyu ni iki? mu rundi rurimi ni umuryosha, sibyo? umuryosha, umunyu utuma ibintu byari bibishe biryoha. nimba ufise urufunguruzo rw'isi, uzotuma ibintu mu muryango wawe bitari biryoshye biryoha, uzotuma ibyari bibishe biryoha. ni wowe ufise urwo rufunguruzo rwo guhindura ibintu mu muryango w'iwanyu. ni wowe ufise urufunguruzo rwo guhindura ibintu ku kazi kawe. muri umunyu w'isi kandi muri umuco wayo, muri umuco w'isi. icyo Yesu yadutumye ni uguhindura iyi si igahinduka igikoresho cy'Imana. muri umunyu w'isi. iryo jambo yavuze ntiyaribwiye sisiteme, ntiyaribwiye imikorere, yaribwiye ubutaka. azi isi, ubutaka, azi ubutaka. muri umunyu w'ubu butaka, mu yandi majambo, ahantu ugeze isi itacimbuka kubera ko ufise urwo rufunguruzo rw'aho hantu, isi irimbuka kandi yari yaratitutse. batera ibintu barinze gushiramwo ama-engrais chimique, bagashiramwo amase, ariko wewe wahagera ukavuga ngo kuko mfise urufunguruzo rwo guhindura ibintu hano hantu, ndahinduye ibintu, ubu butaka nibumere, bugaca bumera. Abisirayeli Imana yabahawe urufunguruzo rw'isi. igihugu cyabo ni igihugu cy'ubutayu, ni desert, ariko nicyo gihugu kiri mu bihugu bya mbere bigaburira ibindi bihugu ku isi. Imana yabahaye ubumenyi, ibaha ubwenge bwo guhindura ubutaka bwabo. babuhinduye nk'ikigobe, babuhinduye nk'imigazo, nariko n'ubutayu. iyo ufise urwo rufunguruzo, ahantu h'amabuye, ahantu hatimbuka, ahantu atakintu wohatera, iyo ufise urwo rufunguruzo, ikintu cyose uhashize gicamo kikagenda neza. kubera iki? ufise urufunguruzo rwayo. ahantu ugeze abantu bose barahombye, ukazana ya business nyene bakora, kubera ko ufise urufunguruzo rw'icyo kintu. abandi bantu bananiwe, wahagera ugacuruza ibintu bigaca. Imana yo mu ijuru ikomera urwo rufunguruzo.
n'ukuri mu guhabwa izi mfunguzo zitanu. Mw'abakobwa mwe, mw'abamama mwe, mw'abapapa mwe, nimwakira imfunguzo z'isi. Nivyo turi mu isi tuja mu ijuru, ariko tutarajayo turacarindiriye ngaha. Iby'isi murabikeneye basha, mwanka mwemera iby'isi murabikeneye. Benshi bagiye bahishurwa Yesu, ubuzima bwabo bugaca buhinduka. Umugabo witwa Pawulo ngo ariko aragenda apfuhagira arondera intumwa kugira ngo azigirire nabi, ageze mu nzira, haleluya, ageze mu nzira ariko arahiga ubwoko bw'Imana. Uyo mwanya umuco w'Imana umurasira giturumbuka. Bimugira gute? Umurasira giturumbuka, yumva ijwi remaze ngo umhigiriki Sauli, Sauli, Sauli umhigiriki. Aravuga ngo urinde gamwami. Ariko yarinda abaza ngo urinde yamaze kumwita umwami, yari yamaze kumuhishurirwa. Aravuga ngo ni jewe Kristo, ni jewe Yesu uri kurahiga. Mbega reka nababaza, yari karahiga Yesu mu buryo bufatika guca kuboneka? Yari kahiga intumwa. Ariko nigenda gutangarize ko wewe nimba ubuzima bwawe bushinze muri Yesu, uzokuvogera azoba avogereye Yesu. Ujya muntu azoza kukuvogera si wowe uzogwana, hazogwana Yesu, hazohaguruka Yesu. Muri mwebwe muri mwano teraniro mwasobanukiwe Yesu, si mwebwe mugiye kugwana. Imbaraga ziyabahamagaye zigiye guhaguruka zibagwanire, imbaraga ziyabatoranije zigiye guhaguruka zibavuganire. Ntabwo mubyumvise bamusambuye? Haleluya. Aramubwira ngo ni jewe Yesu, ni jewe Yesu uri kurirukako. Umuntu wese ariko arakugirira nabi, nagenda kubwira Yesu agiye kumuhagurukira amugwanye mu mbaraga zose, kuko uri karakurondera ariko akumara imbaraga zituma utabandanya kuri objectif y'Imana. Umviriza, Imana igiye kumutangirira mu nzira nk'uko yatangiriye Paulo, nk'uko yatangiriye Sauli. Semeni haleluya. Abantu bari bameze nk'abakugirira nabi, ndagomba ngo bahure n'umuco w'Imana. Imana ibahindure, Imana ibakingure. Ana yanje ntabwo muri ko murabyumva. Semeni haleluya. Ngo ni jewe Yesu uri kurahiga. Uri karaguhiga wese agiye guhigana n'Imana yawe. Uri karakugirira nabi wese agiye kugwana n'Imana. Turabe ko azoshoboka, turabe ko azoyishobora. Nagenda gutangarize insinzi igiye kugaragara iwawe, kuko si wowe ugiye kugwana. Hagiye kugwana umwami Yesu ku buzima bwawe, hagiye kugwana Imana ku buzima bwawe. Ko wayihishuriye, ko wayihishuriwe, igiye no kwihishurira abakugwanya, igiye no kwihishurira abakugirira nabi, igiye no kwihishurira abakwisha ubuzima bwawe, kugeza ku rugezo babaza ngo mwariki. Haleluya. Imana igiye gutanga itegeko, abansi bawe bagarukira aho bari bageze, abansi bawe bagarukira aho bari bageze, abarozi bagarukira aho bari bageze, abapfumu bagarukira aho bari bageze, abisha ubuzima bwawe bagarukira aho bari bageze, kuko bagiye guhishurirwa Imana yawe. Letalia daza God rimpandele mini desefai, bagiye guhishurirwa Imana ya repentance. Ndatangaje ngo bagiye guhishurirwa Imana usenga ijoro n'umurango, bagiye kuyitahura. Wowe utiri uvuga amajambo menshi, iyo wakurikiye igiye kukuvugira. Ariko aba bantu ntabwo bahari. Niba mubyizeye zamura haleluya. Uwiteka ni wagiye ku mucamanza ku buzima bwawe, Uwiteka ni wagiye guhaguruka. Umva, aramubwira ngo none ngire gute? Aramubwira ngo genda kwa Ananiya, arakubwira ibyo ukwiriye gukora. Nguyo munsi amaso ya Paulo amara gatatu atabona. Imana yamushireho igipfungo cyo ku ngufu, amaso arahuma.
kugeza basobanukiwe imana yawe. Bibiliya tubwira ngo uwo munsi inyuma y'iminsi 3 Paulo asenga, ariko arasenga. Abishengero bumva ko Paulo yahindutse, banga kubyemera kugeza imana ibemeje. N'abariya waruzi yuko ari intagondwa, bariya waruzi yuko bananiranye, bariya waruzi ko byanse, imana igiye kubagondoza. Yizera uzamure haleluya. N'abariya bari baranse kugondozwa n'amajambo wababwiye, amajambo yawe yabaye magufi, ariko ijambo ry'Imana rigiye kuva mu ijuru, rifise ububasha, rifise ubukuba, ribemeze yuko imana wakurikiye ari imana nyamana, yuko imana usenga ari imana nyamana, yuko amajoro waraye ari amajoro y'ukuri, yuko iminsi wakurikiye imana atari iminsi wakurikiye ubwije, wakurikiye imana nyamana. Kaba uvyizeye komera imana amashi menshi. Uyu mugabo Paulo tuzomugarukako, turabe ibintu yakoreshejwe amaze gukomera, amaze guhinduka agasobanukirwa Yesu, amaze kuzura imbaraga z'Imana. Yageze igihe abantu bamwita imana, yageze kurugeza abantu ngo baza kumucumitira ibimazi, arababwira ngo eka nimuncumitira ibimazi ndumwe muri bene so, ahubwo nagiriwe ubuntu, menya imana ndayisobanukirwa irankomeza. Haleluya. Zobabwira kuwa gatandatu iby'Imana yakoresheje Paulo, imbaraga zakoreye muri Paulo, kwizo mbaraga ziri muri twebwe natwe. Kandi izo mbaraga Imana irazibacomekamwo, izo mbaraga Imana irazibaha kugira ngo mushobore gukora ibirenze ibyo ba Paulo bakoze. Reka nababwire, urenze Paulo ari hagati muri twebwe, urenze Petero ari hagati muri twebwe, urenze Yohana ari hagati muri twebwe. Uyo nawe si uwundi ni Yesu. Imbu mwizeye mukomera amashi, urashobora kuvyaguruka. Numva ngomba kugusengera muri aka kanya, numva ngomba kugusengera muri aka kanya. Imana igukingure ku maso, uhabwe ishurirwa. Haleluya. Ndagomba ngo Imana ikore ku maso, ikureho inzugi zugaye amaso y'abatuma udahishurirwa Yesu neza, ugere ku rugezo rwo kumumenya, umumenyeshe n'abatamuzi. Aka kantu tuzokagaruka ikintu cyo gusobanukirwa Yesu, tuzokigaruka. Iyo umuntu yasobanukiwe Yesu arabohoka. Iyo wahishuriwe Yesu ntabwo ugumubosha. Yesu ashimwe cyane. Nimba uhetse icubahiro cya Yesu, uzohabwa icubahiro ciwe. Nimba uhetse Yesu, uzohabwa icubahiro gihabwa Yesu. Haleluya. Uri umuserukizi w'Imana hano ku butaka, uri umwambasaderi w'Imana ku butaka. Indogobe imwe ngo yikoreye Yesu iramujana, ibona bayivugirije impundu, barayisasiye ibitambara, barayiririmbiye, baragize gute, bayikomeye amashi, irarengana imushikanye iyo yari imujanye. Bigarutse isanga nta n'itapi n'imwe ihari, kubera ko Yesu yamusize. Yesu ntukamushire hasi ngo mumuhetse, niyaguma ku bitugu byawe azogucishaho abandi baciye ntibabamenye. Uriko muranyumva? Aho waciye ntibamenye ko wanahaciye, ariko ni wahacu uhetse Yesu bazomusobanukirwa, bamuha icubahiro, icyo cubahiro gitaha iwawe. Bazokwibaza ngo bagihaye Yesu, ariko nawe uzokijyako. Nawe uzokijyako. Uzamuri ibiganza ndabasengera. Numva nagomba gufata umwanya munini cyane w'amasengesho mugoroba. Numva ngomba kubasengera kugira ngo uhabwe ishurirwa rishasha ku mugoroba. Semeni haleluya. Uhabwe ishurirwa rishasha ku mugoroba. Wishurirwa abansi bawe, wishurirwa abagwanya ubuzima bwawe, wishurirwa abakuroga. Iri joro nyene ry'uyu munsi Imana ikwereka abansi bawe ahantu bari. Mana we, uhishurirwa abansi bawe ahantu bagegeje, ahantu bihishije,
ubahishurirwe kandi umenye n'ibyo bapanga basinziri bari ku bitanda byabo, bari mu byumba byabo, ibyo bapangira hariya mu ibanga, Imana ibiguhishurire nawe uri mu cyumba cyawe ibikubwiye. Mana, mu izina rya Yesu ndasengera abana bawe baye kukumenya, baye kugusobanukirwa, bagira amahishurirwa amasha. Mana, mu izina rya Yesu ndavuze ngo bagirire neza, ndavuze ngo bagirire neza, ndavuze ngo bagirire neza, ndavuze ngo bagirire neza, ndavuze ngo bahezagire, bahishurirwe, bahabwe kumenya amabanga, bahabwe gusobanukirwa amabanga. Uzokoze Mana, urakoze Yesu. Abagwaye bakire gukira, ababoshe bakire kubohoka, abari mu mitego itandukanye bayivemo. Mana, ubagirire neza k'uyu mugoroba. Urakoze Mana kubahezagiye, urakoze kubabohoye, mu izina rya Yesu.